What am I going to do with this? Iemand het gevra, where's the kitchen scissors? Laat ek die kitchen scissors uithaal waar ek kom bere. Hallo. Kom vallen by die fountains. Kom maak vandag saam met ons stir-fry. Ek het beef stir-fry is het same as stir-fry vir die? Stir-fry meat, ja. Yes. En is al klaar gemarinate. Ek het so by slaggies gekort. En daar gaan ek nog ingooi van my Keinse stir-fry veggies. And we're having it with jasmine rice. Ek gaan nou eers everything prepare. En dan kom sien ons vir julle weer in 'n jiffy. So, first things first. Ek het nog klaar vir jasminkie afgespoel. Ek gaan dan nog in die pressure cooker inkook. As 1 koppie met 1,5 cup rice of water. Plaas het soda, dit is zout. Dit is ouderlijk, nee? Ja, dit is zo. Kookje op. Kom gaan die pa in. Dan select ek vir menu en the rice is number 7. White rice. Sy gaan kook nou. Nou gaan ons nou na die stoof toe beweeg. We moving to the stove now. Ek sit my stoof hier so aan in. Er zijn 2 pannen. I'm so glad you know how to work the stove now. Are you kidding me? So ik heb nog niet geweerd waar maak ik wat in. Maar ik ga nog al 2 pannen gebruiken. Ik is nog zo maar bezig om plomskoppen goed te maken. Ik wil niet gaan het gewoon maken. Jy gaan schoonmaak. En die gaan eerst 1 kant neersit. Ik ga in my stir-fry gaan ek 'n bietjie peppers ingooi. Ek dink daar is peppers in 'n pakkie van McCain's, maar ek gooi maar net fresh ones by en 'n bietjie garlic. Fresh ones are always best. En onthou nou, ek het gesê ek weet nie hoe proe die. My first time trying this marinated beef stir-fry. What? They didn't have, I usually use pork strips. They didn't have at the butcher yesterday. So now, check this. Try the honey pan. En garlic wat erin gooi. Laat ek nog so maak. Hierdie en pan is dit weer Christmas. What do you mean? Ek neem dit nie dan van toe. Remind me when I get ready to buy one. Ek gaan nie alles op een diep insit, ek gaan dit batch by batch fry. Dan pat ek nou my olie en gooi dit net reg by hulle. Dit baie nice. En dan pat ek nou vir hierdie drama wat ek net gemaak het. En dan gaan ek laat afswitch. Dan rol so manoso deur mekaar.
dis is sover ons gekom het. Pot is lekker aan die gang. Am the ete, McCain's, dat is die in. Julienne, Meryl, Julienne carrots, broccoli, cuts, pineapple pieces. So it's Hawaiian. Oh, I like the Asian mix. The Asian mix has got baby corn in. So what I'm gonna do, I'm gonna put in a half a cup of water. Om die veggies te soften. Alles is mos nou daar gehad, die vlees is sag. And then, what am I going to do with this? Iemand het gevra, where's the kitchen scissors? Had die kitchen scissors uit daar waar ek hom bere. I do have a kitchen scissors, people. I really do have. One day is one day, ne? Kyk eens ook at the rest. One day is one day, ne? Then I'm gonna take you on a tour in my kitchen. You don't want to see that drama. Is Ian scared? Fabian is scared. And a half is scared. Don't you have to put that one Tienes magic. Tienes magic. Hy gaan aan en ek weet hoe magic is hy nie. Yes, en dan sê ek scared. But ek is gewoond met 'n meswerk. Ek gaan nou nie hier in gaan kruip in 'n mes, 'n scared. But your scissors, it's a kitchen scissors, are not supposed to be hidden away. Ek sit alles my stuff away. Let me see. Gooi die hele pak in. I don't know, it's up to you. Maybe half. Half. I think half. Ano, ek het pa geluk. Ja, mense, so ek het geskeer, ek het 2 skere. In deze, ek het 2 van alles. Maybe 3, maybe 4. But yeah, there's lots going on in my kitchen. Kan mens nou nie meer die plate bietjie sagter sit. Put it on a low heat, ne? And then I'm gonna cover it and then let it to simmer. See what the simmer can be. They need to marinate together and to get them a little bit soft. And then we add the other ingredients. Ek kan nou, is er nie bietjie paprika nie? I think you put too much water in. You definitely put too much water in. So nou het ek paprika. Julle gaan die paprika eat because jou pa eet toch die rice. Yeah, some of the people in this house is going to eat this rice and others is not going to eat it. Me, I'm not going to eat it. Oh, so you made the pap rice, now you're telling us to... Okay, I see how it is. Stir fry is still going strong. Isn't she lovely? Like that me lekker nie. Kom kyk hoe sy is. Isn't she pretty? I can't wait. It smells nice. Ek weet. Isn't she lovely? So die paas van die plaas, eet die rys. Let alone nog, eet die rys, hy eet die vir Jasmine hulle. So he's gonna have these with beetroot. Let's get a look at that plate. Right? Actually, let's get a look at the plate. And this is how he is having his healthy meal set up for him. Whatever he eats, it's veg with beetroot or raw carrots, ne? He's gonna give us a Taste. taste. A taste is... A taste test. Come, Sean. Die portefeuille. Lekkertjes, het leek soos koningskos. Dankie. And you know what they say? Your honest opinion. Jy kan vir die mense daar buite sê nee, die vleis is 'n bietjie taai of die veggies is 'n bietjie hard. Ja.
Ons lieg vir mekaar nie, Ethan. Regarding kos, die kos is lekker, sê hulle gaan maar my sê die kos is nie lekker nie. Die taste is baie lekker. Tot so die sweetness en dan seker mos nog die Die marinade. ja. Die veggies a bietjie crunchy, but that's how I like it. It's net reg vir 'n stir fry. Cool. Overall, 100. You go. There you go, my dear. Thank you very much for your honest opinion. As julle nog die video gelike het, kom val maar weer volgende week in die briefalteinde en sien wat Konjo ons ophoor. En moenie vergeet nie om te klik, like en subscribe.